Ma'am Kumsari, Adam Impact News ni Impact News ki Manung Hutna when Lalpana, Ma'am Tarangusari, Nasi Manung the Kanavi topic Simarina, how Kiva Iran Mitavatare, how Kiva last Friday the New Delhi the Kukijo Council gi, Mihut Kangu, Amaga, Minister of Home Affairs ki, Koi Noris Ki and advisor about AK Mishraga, Wari Chana Kivi Matani, Hariba, Wari Chana Badu da Marina, Ministry Makadi, Tamlisi, Home Ministry Makadi, Tamlisi. Manipuri Irang si hana habatari hana sunariba posi hana losalu violence hana to aduga political gi adu talks si baka satha jabne political talks houding da violence hana lepu haba waham duni hari waham simaro ina Kukijo council da pirakpa advice ni instruction ni habatare ministry ma khedi thamli se ministry ma khedi Kukijo council da thamli waham sina maram oraga waham khara thorap kasi myam da maro ina Irang si Manipur da thori Irang si 2023 May 3 tagi Chutrampuri harukibi Irang si tasengna Kuki singna harukiba Irang amani haina myamna haina riba report tongni waham dumak tasengna ministry na endorse the waham oibadagi Irang si makoida lepu haiba violence hana lepu haina Kukijo council da hairak pra ha waham thorapa aduga loina hairiba wari sanai unai habsida Tuan media report between even Indian Express form between the Unai have a Targus to Manipuri crisis simatang the detail to what is another have home lady adubo. What is another another have bottom orga undi unavina whenever the soup ministry marketing your home tamapalavinina. Karigi the Makta Kukijo council Katang Unabono, why not Manipuri Iran sit as Suyariba, my teaching so Karigi Unadabano have one cap Sulapadana. Nasigi topic Simarina. Ministry of Home Affairs na Kukijo council the hierarchy wapam end violence before any talks happening before any political talks have him sida nasi Impact News ki mano nagi thomsi lokha sabni ngasi gi thomsi da khanan nagi da Impact News ki studio da nang sidon lebi bisi egi yet thang thom do lebi oza o nabakishore former chief secretary ni retired IAS ni oza wo hamal tram sari oza nabakishore hek thang lesin oza MC Arun professor MC Arun Manipur University ki department anthropology ni oza Arun tram sari adogi ai yet hek thang do lebi oza MOV channel journalist oza mo bisi tram sari ngasi gi topic sing mai lena yana hana laksani musi oza nabakishore laksage oza nabakishore koi gi irang ji thakul hele si koi loi khangna re ada thakun si koi gi sumba panel discussion mayam da akhang hai mayam singa su dialogue tobiu negotiation tobiu problems se solve tobiu adana demand toba kya legre sidana tana civil society organization kya adagi su mase Lairiba conflict se dialogue natana solution purakpa ngamoi haibagi wafam kya phongdokduna lakpani ana haugi matam tha kun mukse Bharat Sarkar na amasung Manipur Sarkar na dialogue ki wafam se yam thawai yauna masi paikhatpa yu ude adobo khetang dialogue manbada masagi haugi ba 2024 ge October ge tarik 35 da ongtong khoi ge Delhi da MLA minister sing unakiba Kukijo gi MLA sing Meitei gi MLA sing Naga gi MLA sing Moitrang ngamu kauraga wari sani ana haibagi initiative amdi logre madusu Kukijo gi MLA sing na koi Meitei gi MLA sing ga koi phamin naroi haidna wari dos wari sanaba leite haina photo ko leite haigre only government of India gi official sing ga wari sanai haidna damai tongna machi ireng leng da bai mo mai koi u hre dana ko ada handak hogiba tarik 3 sida Kukijo gi kamgu se government of India gi ministry gi official khara madon AK Mishra North East ki advisor adagi IB gi joint director ma yaw yan mai tawna moi wari sani ha gi paw se khoi tare ada hojiki hai wari saba sida Kukijo gi laiba mi sungdi dona moi na demand tawridi koi Indian territory with separate kari hani legislature PO haidna demand to yan hai ado Bharat Sarkar gi official singdu dei hai bana hojiki ngasi gi topic violence hana loi ko peace hana lora matungda sigumba na koi gi demand si khana je hai bagi wafam la e ji koi media de gi sung khange ari ba ajra ekoi yeng ba ya ba di koi angle ani hong khok gi yeng se hari ko number 1 da hai ekoi ni yeng da hari ba dialogue natraga masiki negotiation ki process ho buse masik already am thengman gare hari boko tha kul helo matung da hogi ba tha kun sina karim ta togduna adum ekoi gi legacy gi issue oina koi gi home minister na hari ba masi ethnic ki conflict ni makoi di adum houde hona adum amaga conflict togduna hana ba suna ba tog lakpani haibagi mong amada miyeng ama yengbada yengamba aduma masamuna haiba adu khoi tare ko ada handak
ngasa dialogue ne na ama tori basi ma koi masi phatti haibadi yaroi masi some kind of ahamba khongthang an su lo se ko ngasa gi journey ma koi kilometer 10 sakadaba kilometer cham sakadaba da at least first or two steps koi kan thok pa hobu bu ne na koi lo se hariba it may be also called as a kasama amarom da koi na exploratory ba exploratory mo koi na pami se karino aduga mayam da su koi wari sabagi process am leire ga na hoji ki ese parliament session ji handa ki January tarik 13 thoi da koi hoduri dana ko masida soi dana opposition gi MP sing na so the race tor ani hariba against the ruling party Modi government da Manipur gi problem se solve tawna ban khoi na kari kari thabak pai khalage haina hangbada khumba yana bai khoi smai tawna wari saba hore ga na khumna bagi mangong am su mali amara da parliament session budget session gi mamang da tor ibu su bo ba adu bo ma si phayer su lor si ama bo su parliament session mamang do su ama su ada khoi na haining ibadi conflict sida ngasai gi grievances leiba demand of si cookie jo community ma khoi khakta gi wa si taraga problem si khoi bharat sarkar na solve tawba tawni haiba gi mong da atopa Manipur da leiba major community Meitei gi community adagi Naga gi community adi even Meitei Pangan gi community masi gi mihut se yaudana ngasai gi wari saba simaksu ekhoi masi mapung phadi hena dumai tong aina loje hariba kaina haida one sided oiba solution toropoda tawbuduna khoi permanent solution amadi eko oibe yaroi hariba suppose Bharat Sarkar ga kuki joga kari no ma yana re kalase Meitei gi wata haudre Naga gi wata haudre Meitei Pangan gi wata ta haudre makhoina yanari ba dugumba settlement maduna aikoi Meitei gi interest hokadabu araba Naga gi interest hokadabu oragadi masi problem se solve toba sukmang moi hariba se kodamoina haribada kuki jogi mohi demand sida akoina di kuki ta ba lam makhai akoi gi union territory gi hari ada kuki ga Naga ga puna tari base Chandil hariba district sisu kuki Naga puna tai Tengnopal hariba district sisu kuki Naga puna tai adagi Kangpokpi hariba district sisu kuki Naga puna tai adu Naga gi wa yaudana mase kuki na ya hairapani adana koi kuki gi separate administration union territory pi gi matamda madudat lairiba Naga singdugi mawado koi apamba do yaudana toragadi maduda amuke hena conflict se makha tana lakpagi maram amsu leitabana te hariba aduga hena grievance leiriba se ekhoi Meitei singna kaya phongdok tabai wani ngasi maksu amuko gi pafam amang hoi khabar da thengnare amuko gi president Nando Luang hai ba ma leire ngasi gi wari saba sida ekhoi gi kano se Meitei gi kanglup se amta yawdi na hai ko masi yam chummi hariba tawbudari makhoi punnabu phamina gesu tungana phamina gesu Meitei gi apa mana kaino Meitei gi grievances na karino ar makhoi na si hari ibsina sini nakoi morse kari lege hedna across the table ahamdadi Meitei gi morsu khoi loi laukham thopne hariba adu Meitei bu kaudabase ain khabada Nando Luang na hariba du madu aidi chumi haina dumai tong ai endorse tong ninge hariba okay narang unayena tongnariba khabar da karida thoiba pochida Friday numit na boso Friday numit da unariba khabar da karida thongnare iba pocha sida aingon da confuse at pot ama ani khaklai one government of Indiana for that matter home affairs home affairs ki ko ministry of home affairs tagi makoi je invite tawraga wari sanaribra natraga na hairiba council duna kuki jo council hairiba duna chatlaga makoi ki apamba khara phangnana ba official sing tuga wari sanaba maramdi maduna invite tawraga wari sanabo itaraga di makoi na prime minister office ta tongan ba memorandum ma piri baduna takwadadi maduga man initiative nati habiduma di aingonda fill tawi aduga media report tawriba mayam singsidadi unaraga dialogue se initiate tawgrabadongna report tongna basu yawi adwaida khajik confuse chatle then atopa confusion amana home affairs na haide ibasa end the violence before any dialogue ko dialogue si tawdringai ki matamda na koi na hingsa loisalu haina hairi sa masi tabada diam nungai ba aduga loisan gadori ba
violence loi shin na ba thabak to kuduri ba pot asidi kaino kuki na ti amati maitai na ti ba kanglup oina yeng ta ra su masidi government na ne ba government to central government oi bi ya natre haraga na state government oi bi ya ba government ki initiative to violence loi shin na ba gi damuk ta initiative to lokatra ga madugi appropriate action du lokatra na tha kun jat lim ne ba sahi amaga thakun ji chatlim ne ba sahi amaga thakun hingsa da sum tawhan thamaga nang loisalo do gori sanasi na haibadu di nakal ani mak na kaisu yaro oi ba nakal amada hairi sina mai tai da so haidana nang na ikoi da ngata hairi kai gi noi sa makoi gi fast reaction negative to wa ograb ne ba makoi goi sana usi da su adu makoi gi job council gi kai da gi ministry home affairs thamam si ministry na hairo khamsi one sided oi irang si mai dai ni kai gumba capsule ku ta ga di akoi hanni ha wo aduga maru na makoi gi side gi di anytime peace ki damak ta ready oi re wa pham su makoi gi spokesperson adu de han du ma hai adu ji han hai akoi separate administration phangdra di hingsa se dum tong ni ai ba sa manipur gi bjp ge mla mana dum hai khra ba pu na ai ko to ding ni oja haji ki cookie jo council gi unaba si da akoi gi spokesperson ma ha ta re maming ji ginja bolzong hai ai je subject to correction mak na photo pin matuing na khud thok na ba le pai si nakal ani ma ki oi gadam ni cookie jo council di santi gi dam ga thorang tor lai re wa ho ma hoi ne adugi do maitai na hairi bana kuki na kapa ga koi na khut han bani haire kuki na hairi na noi na khut hal ga moi na maitai na landar ka de koi na khut han bani kuki maitai na koi da genocide to ge to re adugi dong tai koi self defense to bani hai bani then maitai na hairi na kuki na koi da han yu mai thare ta khai re koi na taram ba khun chinga du loin ta khai re lampa on thok re therefore koi na noi ka pani koi di khut han bani hai da na sigi sum ka na da lei basa then hafta bhadri drone gi bomb do yam da bai amu anira dum ka pe adugi mamang da mayam ma kap na re ka do re sigi pochi laksan na ba to ba sa khatnari ba ani du na to na ga da bara na tra ga game na to an ga da bara sigi question chin ne ai da kaino sa santi gi wari sanan na ba gi damak ta peace talk tong na ba gi damak ta na tra ga na political dialogue tong na ba gi kaino sa santi leiba ground na sem ge hai tara di hingsa se laksin ga da bane ba laksin ga dori ba thabak si di khanari ba ani do thadu ga thaman na ba ni khana ba tu o kan da wari sanani hai ra ga di khana jo hai ba ga samana re ba adu di sarkar na ma gi tobam thok ba duty do makhut ham du I du kai gi no okay aduna ai na yeng ba yari di peace talk tong na ba dong ta or for that matter political dog tong na ba makoi gi dabi koi gi dabi mi gi dabi maitai gi dabi kuki gi dabi amadi manipur gi state che pulab oina pamba mi singi dabi mayam singa sa table la thamaga wari san na ba gi dong ta di koi na hingsa se laksan ga da ba ni ai bisim ba di koi na ter han na ma si di haina gra ba pot na aduna santi nongmai ka phan da na ba gi damak ta nakal ani mak ta kaino sa maduda military crackdown to bra khang de combing operation to bra khang de kaino ma de khoi chang da bra aduna hojik dori ba po chi di khanan ba khanara kan da kitang kaino sa prominent oi ba violent kaino ma event ama thu kan da maduda FIR pan ba sin na ta na kari to bra ge nongmai ka na da na ba kari to bra ge Manipur gi kaino sa tampak ka tainaba kaino tampak ta kari haini bom tarak pa yaba nongmai na sok pa yaba yum mai sak pa yaba mapam tu da central force thamba aduga asom da kaino sa khunda kuki gi khun amadi adugi manak ta thamba aduga nongmai kam na pa yaba mapam da di kanam thamda ba sigi pochi da asuk sang na thama ise kari no sum kamna dana leiri ba sina di akoi gi security arrangement ta kari shoi ra ba ke hek kamna rak pa yai na kan ba singa tamga songna ba natraga singdagi singlom da kilometer ama ni chatlaga leiri ba bunker mayam singa se thugai dana maduda station tawdana central force singa se thambagi pot tu su ude andak ama khak ani ka kunna ka la kaino nui khumni wa thoknari ba pot tu ni adu su handu aliga handu andega aduga security force bu aikoi na tabi ning be sai dong na kan ya bra ba aikoi khunda de CRP kang pi go aikoi khunda na commando nga pi go ise ta ba ya ba pot na te ba sarkar du na ma gi duty ba mo oina karim ba force ka dai da tham ga hingsa tho aloi da ge AMD hingsa tho an da
sina military amati police ki action du ne ba maduga atopa conflict ke atopa dimension da di political oiba pot mayam ma leiri ba adugi dabi mayam ma kuki na dabi mayam to wi ai mete na dabi mayam to wi ai madugi feasibility du di khanara ka thokadam ne ba khana da ba pot tu da kuki ngak ta wari sanara su yaroi mete ngak ta wari sanara su yaroi naga ngak ta wari sanara su yaroi ba Government of India na yamna section ke daba port amadi karino haiba matam da makoi sa ayamba matam da borogi pistop tasu boro lal hobaga Government of India ga wari sanaraga madugi yanari ba port sa Assam government ta impose tawbane Nagagi case tasu NNC ga wari sanababu oiro natraga hauji NSN IM amadi NNC gi lemhuri ba NSN IM gi tongan ba faction mayam singi wari sida Nagaland government se yawandabne makoine yanare ibe poto impose tongna ba tawba pot ne ba same thing Manipur da su kaino sa NSN IM ga kaino ga tawba da Manipur gi lam shokpa yari ba Manipur gi miam shokpa yari ba Manipur gi integrity shokpa yaba sida government of Manipur se party mo ohende ba likewise kuki gi wari sanaba da moinga ta ke do wari sanaba do ino ba government of Manipur du ne ba yamna maru oiri di maite yaw da du di secondary okay aduna aikoina wari du political dialogue tu sanan ge haita raga di hingsa loisan gada bani aju di akoi yare loisan langa doi du di maite ga kuki ga handshake to raga hand gi nongwe kapna roi si wari oina sanara se ai du di practically oiroi da bani ha okay aduna haire iba potsa magi kaino se mana tawkhita ba thabak mayam do mangon de sirak da ba maran mayam do kokthok na bagi damakta aiko ki hairi na noina hingsa tong na dana leibagi dialogue initiate to ya da bani haiba ya na bagi pot ma le na khalle Mahabharat lan tom da wari mati ama remind do di masi dharma gi wasu nate chumna da example na magi wani Mahabharat si lan to ba hogadore Krishna na peace mission chat gore phedore ada Pandok ki mai kai de le ba Maharathi sing hai tai ko hero mayam do kaure mathang gan wari sare nang Mahabharat lan ji ke dongoi loi ni mi kya ni chang ham mathang loi hange amana tarani changni tranga ni changni trai bani chang le hai barbari aidana ma khoi gi gato ka ji gi ma chanu pam yawe mangon hangkan da di ai less than one day no mo father lotion gi ni hai ado di nang lan yaw ya ro ni Krishna na ma di jan bi re barbari hai anyway nang gi di yaw do su ai di kaurop su ai di kanoni mari mata ni ai moi di yaw ni si moi di yaw ga di mai no mo da lotion ba no bhan lotion ba de chapana ta dori ba mam di ma di lai gi kano gi mahadev gi bor phang ba mi ba ne ba mana taw gi khamu du ngam ga doi ne ba ado Krishna na ado di nang hingwe ya de ma ha de kano da Krishna ji Mahabharat ki director ne ba even a Vyas even ne ba sumaina taw dana Manipur gi issue je somebody na script to raga somebody na direction bi ne ba ani du lotion ga dong ne ba sina kano gi wani ko sina isu example phagi ma hai ba ne adaga hujiki Cookie Jo Council ki Kambu Unabadudi on request of Cookie Jo Council ki Kambuna within Home Ministry ki Kambu ma the request orga unajage masi una khogi dabiji pomem pibi harga chat po ne adigi sigi dialogue hobo home late dialogue ki wasi ai gi wakhal da di hujbok di dialogue ki posi phangdri adu national media khara de hai Ministry of Home Affairs na dialogue haunga process aha moina haure habagi report media report ki wani ko sma yi biawe sigi bo se mamangi October 15 gi su adum han bi step ama takat pa report to no tene ba mi sing dana habina te ba mi sing du gi marakta amana habadi karsi kol ne harme moi cham mari ne mari jangobani mari du gi manung da amana karsi kol ne hayo memorandum du samani memorandum biro me du sume adaga moina hairisi mogi da mak memorandum du da yam kan ba me yariba political solution in form of separate administration ja si phangdri ga da ekoi ate any other issue ji wari saro have ne ba ani other issue ko discuss to ya na sigi matang ji lak pa da oigane ba moi memorandum ne wa hido ai da union home ministry gi amana sagi mayam haibiri ba koi IB gi joint director do Rajesh Kamble na aduga ji kena siga AK Misra koi north east ki advisor ni na moini ga university advice to bone irang loisandra di dialogue amti yaro na sai do za na ta pidam chumme ba irang ja sai Mahabharat wari lije ri samdar ga do ko Mahabharat ki wari lije do kai gina da irang loising ga do nu pa do loisandra ga mingon hai video ro ga irang loisan bai si ekoi lona ma khange mi ani khana di
ꯃꯇꯣꯟꯗ ꯇꯣꯛꯆꯕꯩꯗꯤ ꯋꯥꯔꯒ ꯁꯤꯟꯅꯔ ꯇꯣꯛꯄꯅ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯈꯥꯝꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯠꯅꯔꯤ ꯀꯅꯥꯝ ꯈꯥꯝꯗꯦꯕ ꯈꯥꯝꯕꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯁꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯑꯃ ꯈꯪꯂꯛꯑꯦꯕ ꯃꯨꯛꯅꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯨꯛꯅꯕ ꯃꯥꯜꯍꯟꯕꯅꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯃꯊꯧꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯃꯊꯧꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯅꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯕꯖꯦꯛꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯝꯕꯦꯗꯀꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯣꯞ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯥꯁꯟ ꯄꯤꯕꯗ ꯃꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯗ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥ ꯑꯩ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯔꯒꯦꯀꯣ will Indians place the country above their creed or will they place creed above the country? But this is much certain that if the parties place creed above the country, our independence will be put in jeopardy and a second time and probably be lost for ever have a portion ever. Akhoi hujik ka doge da akhoi myam ji dharma have a portion. Yam na thawai yaru ban natresu. Dharma shi michang am khak la ya ma. Se BJP example hai si ko. Khoi Hindu da khari hana interest leba. Se Ram Mandir da sar idra. Christian di church asobu ga di sadri ba. Masjid asobu sadri ba. Ram Mandir sar e ba. Kailan moi pam jaru bi dine ba. Smai tawdana koi gi Islam da thajaba political parties lay sigumбаги rang de je khoi India se hojikti thawaina khoina hairu natrasu wakhalon mana baje dharma gi wakhalon gi pot amam he yaro phodong tawe sigi pochi ngalinge da Ambedkar ulam dana masi magi numitur hairamine ba anuma hai si khoi gi constitution si kramai tawga ge da constitution du na nateba madubu ngai ba illiba mi sinduna मोइन पामजब पॉलिटिकल पार्टी ने कमायना इलीगल टू द कॉन्स्टिट्यूशन की फिर से लेखनी है राजेंद्र प्रसाद साइ कॉन्स्टिट्यूशन जी कोई मेसिनी थवा योबते मधु हैंडल तो मीदुना कॉन्स्टिट्यूशन लेखनी अरे मतिंग लेबा मथौना लेबा मरिन लेबा मीदुना लेंगा पाइगदी डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन बोगद सनबा यानी है अखोई दी मधु की पोट म्याम लोई सोयरे अदुदने बखोई सोयरे जे अखोई दा क्रिएट एबदुना अबव द कंट्री दि लेरेगा आईगी पोषणी मांग थाद्रदी यादे तो चटखिबदगी सोइरिनेबो अन सिगी पॉलिटिक्स से कोई तोपम जंगेबो अन हजिसु अखोइना हाइबसी याम कन्नबदी ngamdi मामदी गना द अखोइसु अफापुन करी हाइतारे थानाना पुलिस ने एफआईआर पालगा फानि हाइब नतबो अदुगी दि अखोइ लोकोद थेंगबो याइको अदु नतबो खंगदबो भाबतादबो सिंगसिना अखोइदा कानादबदा डिस्टर्ब तरकोसु अखोइसु थेंगननिंगदेबो मामदी गना द चुमने फमिनरगा डायलॉग तोंगबा डिबेट तोंगबो रगा दियाबा अन लाइव पोसी अखोई इंटेलेक्चुअल सिंगाउना अखोई पॉलिटिकल लीडर सिंगाउना हजिकी क्रिएट एबो पोसी मांग थारगा थबक तौदो लोइ तौयो खो तो कोन चंगे खो एमएलए दा अखोइना कुकी एमएलए आइबा नागा एमएलए बिति एमएलए खाइदो गुन तो टिबे एमएलए नत्रा मा रिप्रेजेंसी कुकी तोंबे नागा तोंबे वाटिबर तोंबे अना आई साउथोदो वाइजे अखोई थोंजु दगी काबन नतना सिंगल पार्टी मैते खतंग गे हाइगे तार सिंगल पार्टी सिंगल कम्युनिटी रिप्रेजेंट तब अमतलीती मणिपुर नागा खर यानी खी मुस्लिम खर यानी नेपाली लोन खर याले अखोगी नागासु लेते मुस्लिम लेते कुकीसु लेते नन लोकल है आउटसाइड के अमत लेते ओनली मैती खतम सुमायना रिप्रेजेंटेटिव है मी मैमने सिद अखोना अखोई खुद कुकी एमएलए रिप्रेजेंट तौर गांगीब सिमक्सु अखोगी इंटेलेक्चुअल सिंगी अखोई मैमसी असोइबनेब अखोई आइडिया मणिपुर नखोने सागत के सेमगत के हारगदी अखोई इंटेलेक्चुअल सिंगसिदगी इमोशनल वे पोसी थमगा अखोई पोसी करी हाइतारे मियाम जिदैदा खुबा खुना मंगांगोय पोतु तोपिरगा अमतोइना अखोई मियाम जि करमाइन तौना तासन खमजनबा यागदगे लानबदी मरांजी पसी सिने आइदना थोखिबो पोतु को हदोगुदी यारोयबा वादिबरगो 2023 की मे अहुमदो थोखिबो पोतु कनाना लामा चुंबादनो तोंगामम चाखरगा थोखरेब अदि मतु मयामसु थोखरेब होजि लोरिदि थोहननबो होनबजि कनाना तौगदगेबो क्वेश्चन दुदि होजिसु कोइ फिक्स तौद्रिबो अखोइ मियामजि गवर्नमेंट तौदौरि हाइबो होजिसु ngamdabadong तौरिबो ngamdabadong तौरिरा खंग्रिरा करिनो यावरिबो अन सिगि पोसि कोइ सुमथोफम चांगेबो गवर्नमेंट मथौने ngamdragati government duna ai thabak tawgu ngamdre haigadoneba adu ngamdrakandati akoi 2001 dati tawridna akoi state government laite akoi miyamna tawridna center ga thengna jai center da nagi without territorial limit ai wahaido handokadabni haidana handoni in supplement am tawjeni bada state government sida andaki ngarang nan thulai ba paw sida state government ta kupang na tharak pasa
third blow oina ahum suba kubang thaba oina aina ujaba se karino hai matam da thama makhai 15 days muk 10-15 days ki mamang da kuki jo council haiba ama government of Manipur na masak khangdi haidana Manipur ki chief minister na hai grab. Yes. On the other hand, home ministry ga koi wari sanari haidana haide is nadi home ministry nadi ekoi masak khangi government of Manipur na khangdi haibagi pot amal layaba adu arwai di where is the stand of government of Manipur vis-a-vis kind of say hojike council se natre haraga representative of the cookie ki representative ki kind of the government of Manipur ki stand laite haibane Okay, thagasari oza ai hojike te lai listen bioza. hojike du government of Manipur na laiti de hai adu bu moina thokpa intimidation hai gadra chat lakhoya roi du di chatte adu etardi madu masa khangine laite bane lakano hai kanda laite di kana hai ramona laibedagi hari ne adu tawdi hojiki lupsi around 1 year mukta ngai re ba mo establish tor ko je yam ari ba budi nate ba adu government hai du di books and records to organi resa tor mo amadra resa to do ponina books and records yaw du laite hai ba ne ba adu bu laiba laite ba je sai sida amaga laiba se police na kana ga mo pick up tore FIR chande arrest memo pi de adu phade ha biya ga dra adu lo de di phade ba adu mi du di phai ba adu ne ba lai je hojiki du laite record ta ana masi exist to di hari ni ta wo de ma ha du chatri du na di amu lai hari ne adu na sigi posi lai adu laite ha biya roi adu ga government of India na su si masak khangi marande kana da moi people memorandum lori wari sari adaga moi da advice tori whatever noi si to haveness mo hairi adu di lai hari ne ba ana maduma lai ba poni adaga wari sabu stage hoji bobudi laitri sana na ba initiative tawbudi male tawri ba mong si hoina wari sajage gan hairuga wari sana hona birwa moi na di saw habi polama yaw dri ai ngasai mamang da makoki krishna gi la loina ba gi direction do mana pambo do na tringe ta de lo li porama live dong to gena line tham jai Okay, thagasari oza obi maroina cookie jo council ga ministry of home affairs ka unakip si hokiba irai nimit unakip si masi yam formal oina dialogue to we home later habani masi cookie jo council gi makhedigi home ministry da hajar aga unabagi tanja ama laukibani aduna maram oiraga ministry makhedigi su violence hana loisalu aduga political talk ko na tawsi ai bo hom lakpo bo hom duni